Baba Majola, siyabingelela Nkosi yami emhlabeni wonke wezwe la obaba nobaba omkhulu. Ngizocela Nkosi yami kuThixo wethu unyazi lwezulu, uThixo okhokho bethu, okuyena umnikazi weinqolobane zolwazi lwasezulwini ayinikeze okhokho bethu endulo. Ngizocela amandla Majola ngoba kuyasinda ukukhuluma emva kaNkulunkulu. Mvelinqange owawukhona endulo wabathanda okhokho bethu wavusa inzalo yabo emva kwabo thina njenganamuhla. Sikulelizwe Nkosi esesalona selaphenduka izwe Nkosi lahlaba kanti lali lihle ngenxa yamacala. Cela ke mkhulu weziboshwa njengoba ngila ezwini lomzansi ungipho lakho izwi Nkosi, umbathe ulimi lwami, ungivusele nezinsizwa zakithi zasendulo owawinika imithetho. Sikwazi Nkosi ukulula isizwe sakithi. Amen. Majola mfowethu, ngizothi angazi ubunzima engibuthwesiwe ngesikhathi sizokhuluma ngoNkulunkulu kwase kuthinteka ihloko nokho engizobabongela abantu baseAfrika ukuthi sizalelwe insizwe njengawe ngoba uyinqapheli, uyayiqaphela izinto, wawusuhlala kusona lesihloko ukuthi asingagudluki kuso. Nokho ke akuyona inhloso yakho ukuthi makula ezwini lomzansi kuzobhekwana nezihloko, kodwa ngenxa yengilosi yakini uNkulunkulu akuphe yona wawusuthi cha singadluli ngoba inkolo ihambisana nempilo. Uma impilo ingekho noma ungaguqa phambi kwaNkulunkulu ugcina usuthi izitha zakho zibuza ukuthi uphi uThixo wakho ngoba ukukholwa kwakho akuphelele. Ngesikhathi ngiza ngapha Majola emotweni ngilalele uvula izwi uvula inkonzo yasegibisini. uNkulunkulu mayeqala ebeka uthi khona izinto la ezweni lakithi ebezinamadumela kodwa eseyishabalele zaphela, kodwa uBhombela yena uloko wabakhona njalo. Ngase ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ukhuluma isiminya nemikhawulo yamasiko obungcwele balenkolo kade ayimisa endulo emisela okhokho bethu. Yahamba yayisigqitshwa imikhuba yezithixo zethu yagqibeka, kodwa manje sekufika isikhathi sokuthi siyobuza kumprofeti okhona ezweni lakithi ukuthi ukuze izimpilo zethu namazibuko ekufanele siwawele nezigaba esifika kuzona soyiwela kanjani ukuthi ushemba sibuyele endleleni zasendulo ayenikeze okhokho bethu. Namhlanje ke Majola ngicela uNkulunkulu angivulele emaqomeni akhe asezulwini lapha ayeluleka khona amadoda endulo. Sikhuluma ngomuntu ofika emhlabeni eyisipho esihle esimbethe, umuntu ozalwa embethe. Ngizokhumbula ukuthi ngesabathe edlule kukhona la uNkulunkulu ahlala olimini khona wayeseveza ukuthi ukufika komuntu siyayisibheke thina endlini eyodwa kanti umuntu ufika ezindlini zonke ezimphahlile. Umuntu mayezalwa uzalwa aphahlwe izibongo eziningi. Sase sikuveza ukuthi ke endulo babekhona abantu okwakuthiwa hambani niyohlanyeni okwangadingi ukuthi izilishaya umhlahlo noma lize lihayize elalivasana lihlale phezulu kwendaba ngoba labo bantu babephiwe benesiphiwo esasiphiwe uNkulunkulu bahlale phezulu kwendaba. Abasekho abantu abanjalo, sekuzokwafika umprofeti wehle ezulwini wezemhlabeni kuthiwa ke asiye kubo. Siyazi ukuthi la kulalele ngisho nabantu abangamazi uNkulunkulu walelizwe. Siyabancenga ke nabo namhlanje ukuthi mabefuna ukuthola izinto zabe zamaqiniso abaye enkosini yezwe lakithi, umprofeti wezwe lakithi, inkosi enkulu yasebuhleni unyazi, bayobuza Nkosi ukuthi sengitholile ukuthi ngafika emhlabeni ngembeswa kuphi, ngambeswa kuphi isibongo, ubani lo wangilethe emhlabeni, wayingiletheleni. Ake sikhulumeke ngomuntu imvamisa ushemba khuluma ngabo ukuthi imvamisa kwakuyindalo kaNkulunkulu ukuthi umuntu mayezala uzala ekhaya kwabo. Ngeke ngizwe ke isiZulu kusihlandekezela ukuthi umuntu ngizalelwe ekhaya kanti usho komalume. Ukuzalela ekhaya kusuke kusho ukuthi uzalela esibongweni sekayihlo la kuzalwa khona umuntu ngokwemvelo yasezulwini. Umuntu ngokomthetho akazalelwa komalume ngoba komalume uma wakhe akakwazi ukuthi aphinde athole ingane uyithola emendweni. Kodwa ke ngenxa yokufika kwamachwabaniswana asiphuca imithetho yethu, asiphuca inkolo yamasiko obungcwele bethu, bagcina sekulahlekile lokho omama bethu basitholela emakhaya kubo komalume. Kodwa umuntu uzalelwa kuba. Ake sikhulume kuqala ngomuntu ozalelwe ekhaya.
ozalwe intombi emiselwe indoda ngezinye ngolimi lwethu ozalwe emshadweni. Uma lowo muntu uthi uNkulunkulu etholakala ukuthi ngempela uthe mayefika vele abantu basendulo ibhedlela zabo kwakuyinxuluma yomnomzane. Umnomzane wayiba nomuzi, lowo muzi wawuphenduka ube isibhedlela, uphenduka ube isikole sokuqeqesha abantwana, lowo muzi uphenduke ube yithempele. Yilapho-ke izalukwazi zasendulo umsebenzi wawo ukuthi zibheke ukuhamba kamakoti nokufika kwamakoti eletha ubuhle, njengoba kuthiwa umakoti muhle ngokuletha abantwana ngokuzokhulisa isizwe. Babembona lapho umakoti mayesehudulele endlini kagogo seyobeletha umakoti, bese beyibona lapha ingubo izalukwazi ukuthi hawu lo mntwana ufike eyisipho, umbethe isingubo. Kodwa konke lokhu kwakwenzekwa la ngokwemvelo yasezulwini umuntu uthi uzalelwa kwabo la kubo kayise. Babembona lapho-ke la ifika ilahleke khona-ke ngenxa yey'thixo nemikhuba eseyikhona ezweni lakithi. uShemba ngazange afundise bona, uzwa abantu bethi umuntu wantshontshelwa ingubo, leyo ngubo kwakufanele uyithathe. Mase ubuza ukuthi mayethathile njani, athi uyisa ethatha ayibeke emsamo. Wasathatha kanjani isitho sikamolokazana uyosiphanyeka emsamo, ngoba phela ithempeli lobungcwele beceke. Umsamo kukhulunywa ngomsamo kusuke kukhulunywa ngesigodlo sakini la kuhlala khona oyihlo noyihlo omkhulu bakho nokhokho bakho noShembe la ehlala khona uNkulunkulu. Ungathatha kanjani ke isitho somuntu wesimame uyosiphanyeka khona? Ake singeneke ukuthi ke uma umuntu abantu basendulo uthi uShembe babe izikhonzi, babengawona abantu abasonta, babe izikhonzi abantu basendulo. uShembe wayebafundisile ngokwemvelo, engumveli nqange. Uthi ke makutholakala ukuthi umntwana ufike emhlabeni embeswe ingubo, yayembulwa leyo ngubo wayembulwa lowo mntwana bese kuthathwa impahla. Uthi uShembe bese umnomzane usokhaya athatha impahla akhuphukele ngenhla. Nina basekuthandana nini, umolokazana wenu enisiphene usesilethile isipho umuntu. Ithi ke inkosi umuntu wesifazane ilungelo lakhe linye emhlabeni nasezulwini, elokuthi uyisitsha sasezulwini sokuphatha isipho sasezulwini. Isipho sasezulwini umuntu, imina nawe majola, nawe mlaleli. Uma wakho uyisitsha sasezulwini, ilona lungelo aliphiwe ezulwini, alikho elinye ilungelo lomuntu wesifazane. Ilelo lokuthi uyisitsha sikaThixo sokuhlala umuntu. Uthi ke uShembe uyathi kusokhaya umolokazana-ke usemlethile umntwana, kodwa lo mntwana ufike emhlabeni embethe. Siyacela-ke nina abasekuthananeni, indoda-ke mayiqala ukukhuluma ikhuluma noyise, awujombi ukhuluma nomkhulu nokhokho wakho. Njengoba uShembe efika afundisa abantu emhlabeni, uqala kuMshumayeli, wena oyilunga lebandla, uMshumayeli adlulele kumvangeli, umvangeli adlulele kumfundisi, umfundisi sekugcinile, umfundisi udlulela kuShembe. Nakhona-ke egcekeni uma wena ophilayo uma uqala ukukhuluma uyihlo wakhe engasekho, uqale ngoyihlo, uyihlo adlulisele kuyihlo omkhulu, uyihlo omkhulu adlulisele kokhokho bakho. Uyabika-ke nanga umolokazana usefikile usilethele umntwana, kodwa lo mntwana uzelwe embethe. Nanso-ke impahla uthatha abantu-ke babesuthe endulo. Imbuzi babeyingenisa emsamo bakhulume ngayo ethempelini legceke, kodwa bese bekhomba inkomo eminyango. Abantu besasutha benoNkulunkulu. uNkulunkulu-ke wakubalula lokuthi kuzoza isikhathi lapho inkomo noyiswele. Imbuzi-ke yiyesele. Angikwazi okwenkuku, angifisa ukungakhulumi kakhulu ngendaba yenkuku ngoba uNkulunkulu akasifundisanga leyo, ngoba inkuku ayinawo umswane, inesitibhili. Ngazi ukuthi uma sekwenziwa izinto ezithinta umswane kwenziwa njani. Futhi inkuku sachazelwa thina ezulwini lakithi ebuhleni bamaNazaretha ukuthi kwaba insalele eyayisale kusiphi isilwane. Angifisi ukungena lapho. Ngingena-ke endabeni yokuthi uNkulunkulu uthi namhlanje asembula isizwe sakhe ngokuthi umnomzane uyayithatheke leyo mbuzi ayobika ngasenhla, athi-ke nanso-ke sesicela ukuthi-ke le ngubo yomntwana siyembule nganansi inkomo abekhomba yona imbuzi. Bese-ke umntwana lowo osuke ezelwe embethe ingubo, ngoba yena usuke sewusana ngaleso sikhathi, leyo angithi-ke iyayenzeka leyo nto umuntu ezelwe embulezele, bese iyanqunywa leyo mbuzi ngesikhathi segceke kwaziwa ukuthi isona ekukhulunywa ngaso. Abantu-ke baye bakhulume ngesikhathi esisuke sesithobile, isikhathi santambama.
suke sekuthobile lapho imoya yonke isiphumule ngisho ingilosi zegceke seyisegcekeni bese bebuyile ngoba phela egcekeni la ekhaya abantu bayaphuma basakazeke nezingilosi zegceke zihamba nabo nengilosi yasezulwini ihamba nedlozi lakini mase kubuya ntambama usuke wonke umuntu eseqoqekile bese beyokhuluma ke ethempelini legceke uthi ke uShembele unyazi lwezulu umnomzane kuyothi mayisekwethulile lokho besibulawa imbuzi ngesikhathi nje iqedwa imbuzi yebulwa ukhishwa iqedwa mase ihlinzwa bese kukhishwa ngesikhathi nje iqedwa imbuzi bese kukhishwa umhlwehle usashiswa bese umbathiswa yona umntwana kade isusiwe leso sitho sikamama esiyingubo esambathisa umntwana sathathwa leso sitho asilahlwa sigqitshwa ngezansi kwesibaya ngoba ingubo yaso kodwa siyalinda lapha endlini yezalukwazi la kade kubelethiswa khona umakoti waye isibhedlela sakhe njengoba kuthi uyiselebhawodi manje endulo kwakuyisendlini kagogo la kuthiwa khona indlu kagogo isibhedlela la kubelethiswa umakoti kuchathwa khona izingane kulashwa khona izingane hayi ukuthi indlu la kungena khona amadoda ashisa impepho indlu yangasenhla la eshisa khona impepho iGetsemane ngokwasezulwini uShembe asifundisa lona la kungena khona usokhaya indlu kagogo la kungena khona wonke umuntu uthi ke uShembe lapho ke umntwana uyathatha bese mbeswa ngayo ke lo mhlwehle usashiswa bese kulindwa ke ukuhlukana kosuku umnomzane abese pheka impepho sengikhuluma ke nakuwo ngangami ozela umbethe ukuthi nakuwe uma usukwenzela lokho ngoba wena usukhulile uyihlo uyothatha ke imbuzi akwebiki ukuthi lo mntwana sesithola ukuthi uhambeswa la ekhaya besicela ukuthi ke kuqondanise nalo okuyena ombathisile umntwana ngoba mhlambe kwakubonga ubaba la ekhaya ukuthi uhambise kahle walobola kahle bese bemphisa ipho leso sipho mhlambe uphiwa isalukwazi esidala la ekhaya esasikhonziwe noma ikhehle lidala bese limbathisa umntwana ngesikhathi uShembe nje emthathu umphefumulo phela majolo ubeka onoleni lendoda isho njalo inkosi unyazi lwezulu indoda iwudilize ubeka okhaleni umuntu wesifazana bese yawufukamela uthi ngesikhathi usuzalwa kufike lelo dlozi ekuyilona elicela isipho bese limbathisa lento abathi ublanket isiphuku sasezulwini amfaka isiphuku sasezulwini uyazala umuntu wami sembethwe lo kanti mhlawumbe umbathiswe isalukwazi lapha ekhaya mhlawumbe umbathiswe ikhehla lapha ekhaya owalapha ekhaya ke lo muntu uzobikwa lapha ekhaya lo mbathisa ingane uthi ke uShembe mase esembulwa ke lo mntwana kothathwa umnomzane uyothatha impepho kuMshembe ufike abantu la sebenezithiqe eziningi abayikhonzile wafika wayigudluza zonke uShembe wathi lezi zinto lezi ayifunakala ezulwini wayesethi impepho ingamakha asezulwini isivumelwano esenziwa uNkulunkulu nabasemhlabeni ukuthi uma nishisa impepho iyoba amakha enu ukuthi basondele oyihlo omkhulu bazoza ukuthi nithini emhlabeni noNkulunkulu asondele azoza ukuthi nithini emhlabeni impepho ke iyo ke eyayisebenzela hayi zonke lezithixo eseyingenile ezilethwa ilaba abantu ekuthiwa basiza abantu namhlanje nje basekwasizwa abantu ngezidumbu zabantu kuzokwenziwa njani madoda uthi ke uShembe umnomzane uyothatha impepho kayibilise athi mayise iyibilisile impepho abesethatha lenyongo yalenkomo abese ifaka ihlanganisa la athatheke namhlanje sinoNkulunkulu obusisa amanzi qala kwakiwe emthonjeni ongcwele ohlambulukile endaweni ukhiwa amanzi kahle abekwe lawo manzi okuyiwona izohlanganisa lezi ithako zasezulwini impepho kanye nenyongo yaleyo nkomo yokumbula umuntu abese ke ihlanganiswa kothi ke ngo12 la kuhlukana khona ubusuku abese emthatha ubaba umntwana lowo ofike embethe ehlele naye ngezantsi kwesibaya umntwana umbathiswe lona umhlwehlwe lo ehlena umntwana noma ngabe kuthiwa ilozelwe noma ngabe kuthiwa ke ilona osekhulilo njengami othola manje ehlena ubaba ngezantsi kwesibaya afika awuthatha awumbula umhlwehlwe awubeke lapho phezulu kwemqonga yesibaya abese emgeza umntwana mawusukhulile njengami uzobusugezwa nje uyigeza wena uyacela ke uyathandaza ngenhliziyo Nkosi ngiyacela le ngubo engayimbathiswayo ibe ingubo ngithi mase ngizembula kube ukukhanya kodwa ngibe isipho esihle phakathi komndeni ugeza ngani ngamanzi abusisiwe ahlangene nenyongo nempepho le kade ibilisiwe
kuyathandazwa lapha ekhaya, kuthandazwa uNkulunkulu walapha ekhaya, hayi ukuthi uthandazwa indoda. Uma uzombula ingubo asikho isidingo sokuthi Yolanda uMajiya, into yasegcekeni. uNkulunkulu wayebafundisile abantu ukuthi abantu bakwazi ukuyiphathela izinto ngoba abantu babehlambulukile. Ngikhuluma ke ngento eyenzeka kuqala endulo. Uyofika ugeza uqede, achithweke lawo manzi, uthatha umhlwehlwe wakho lo, umhlwehlwe uyabhoboswa ke mawusukhulile njengami nje, ubhobosa ufake njengembatha. Umbatheke, uthatheke lezi zinto zakho, uphindele endlini leyo ke ekukhulunyelwa kuyo, uyohlala eduze kwensika, uyofikela ubuthongo khona lapho ulale naleyo mpahla ibekiwe leyo wenzelwa ngayo egcekeni. Kothi ke intathakusa abese kevuka kuyihlo mangabe kuyihlo noma umfowenu, iya nje yophekwa leyo nkomo, uhleli wena la endlini yangasenhla la kukhulunyelwa khona. Uthi ke mase sekusile bese ithathwa leyo mpahla ihambe iyophekwa, ayidliwa umuntu, amaqatha wonke oqala aleyo mpahla adliwa uwe, wena umuntu oyisipho ofikile emhlabeni. Uqale eqotshole wena, udla uthi mase usuwanele bese idedelwa abantu. Uhlaleke lapha, ngithi vele ukwenu, bese uyahlala ke lapho kweni izinsuku eziyisikhombisa lokuvuka ungayiphumeli ngaphandle, lokuyaluza khona lapha egcekeni, umbathele lo mhlwehlwe wakho. Kothi makuphela izinsuku eziyisikhombisa ubaba wakho bese kwembula ke lo mhlwehlwe, awuthatha uphanyeke, yiwo uphanyekwe endlini. Lo okuye nisitho lesikamakoti siphanyeke ezansi kwesibaya lapha, sekuqediwe ukukhulunywa lento. Leyo ngubo bombathiswe yona imelwa yilo mhlwehlwe, mayibonge Nkosi. Sikhuluma ke ngomuntu ozaleke kahle, ongazange azalele emacaleni njengathi, ozalwe uyise nonina ngokusemthethweni. Angazi ke noma uzongiphoqa yini Majola uthi ke siwelele kubantu ke ngoba phela uNkulunkulu nekhambo, belazi ukuthi ikhambo uNkulunkulu abantu bazohamba baphume emthethweni, bese kuba khona abantu abazaleka njengami, azalelwe konina lume. Ngazi ke noma ufuna siwelele nalapho ngoba lengxenye osayibekile isiza ingxenye encane yabantu abaningi kakhulu ilaba abazaleke ngalendlela ke manje engeke ngathanda ukuthi siyibalekele. Ake sicele ke uNkulunkulu Majola aphinde futhi asivulele amaqoma asezulwini. Uthi ke uNkulunkulu wakithi ebuhleni mama nazingo wayazi ukuthi abantu bahamba baphunyuke emthethweni, kodwa uNkulunkulu kunawo amakhambi awaphi abantu, hayi ukuthi size siyolanda. Mangikhuluma ngamakhambi umuntu acabanga amakhambi imithi, sisho into yokulapha iphuthe lenzekile. uShembe akalenzanga ngephuthu ukubuyisa inkomo nembuzi emhlabeni. Abantu basezulwini labo, ingakho kuthiwa mawuzwe uzohlaba imbuzi noma uzokwazi uzobulala inkomo, kufanele uqale uthandaze uyibusise, ngoba abantu basezulwini bayacelwa ukuthi wena umuntu kaNkulunkulu namhlanje umele umsebenzi ukuthi uzombula ingubo kaNozibanibani noma kaSibanibani, uthandaze. Ayihlatshwa la uNkulunkulu ufike wasifundisa ukuthi ayihlatshwa. Nasendulo babe njalo, babethemeleza. Ukuthemeleza lokho kuthiwa namhlanje athi amakhola siyikhulumela into ekhulunyelwe, kodwa bebeyebhusha amabhusha lawa, ngisho amabhuna ayakhuluma mayezohlaba inkomo ezakodayisa, abizo oyise noyise emkhulu. Ayikho into engakhulunyelwa. Nakhona ke la uthi ke uNkulunkulu wasebuhleni, nansi imbuzi nansi inkomo, iyophenduka manje imbuzi iyophenduka impepho yokuthi nikwazi ukukhuluma mangabe nifuna ukukhuluma noyihlo omkhulu, iphenduka insipho yokugeza abahamba bengcolile nabahamba bethakade, iphenduka umlotha yokukhumisana abantu abahamba bexabene. Uthi ke uShembe nakhona ke umthetho usuphuliwe, umuntu wazalelwa komalume. Kuyenzeka ke mawuzalelwe komalume nawe umbeswe khona komalume, kodwa ke kunemehluko mase umbeswe komalume. Ithi inkosi yasebuhleni kungenzeka ukuthi ufike wena kuthiwa umbethe uyisipho, kanti awusona isipho ngoba kuthiwa uyisipho, mhlambe uphethe ubukhazikhazi. Ulethwe ngoba bekucelile noma bekubonile ukuthi nanga umntwana ozokwazi ukuthi asilungisele izinto komalume wakhe, bese bengibathisa lengubo, bebeka lo mthwalo wabo kubo, uhleli komalume. Uthi ke uShembe ke eyako malume ingubo mawumbeswe komalume, ake sithi umbeswe komalume kodwa uhleli kini kodwa ingubo mase uyithola uthola ukuthi uhambeswa komalume. Mhlambe kwakubonga uma wakho ukuthi wayiphatha kahle waze wayogana. Uthi kuShembe noma abe kuthi uma wakho wagana kobungcwele, kodwa mawumbethwe komalume
umthwalo lo kufanele uhambe uyothulwa komalume leyo ngubo kufanele uyombulwa komalume uthi ke uShembe uyihlo mawumbeswe komalume uyihlo umsebenzi wakhe awenzayo ukuthi abike koyise emkhulu ukuthi unozibanibani noma usibanibani uzelwe embethe sesikutholile lokho nina abasekuthana nini ake ngithi njoba mina ngowakandlela nami ngayimbula ingubo ngafika nesigubo sako malume ngibethiswe khona komalume nami nje mawubheka isigubo mabe ngichaza bethi isigubo sami isikhathi esiningi sifana nomndeni wako malume ngithathe kancane kubuka baba nobufishane ngiyibona bako malume uthi ke uShembe uma ke sokutholile lokho into wena ubaba wakhe kufanele ayenze ukuthatha impahla ayobika emsamo ezulwini lalapha ekhaya ukuthi usibanibani noma unozibanibani sesimtholi ukuthi uhambe swako malume ngakho ke sesiyacela ukuthi ke nisivumele simisa ko malume ubaba wakhathathe lempahla nihambe niyoko malume uyafika ko malume uyakhuleka nina basekuthana nini baphuma bako malume wakho malume bakho cha silethe nanga umntwana esesitholile ukuthi umntwana wembeswa lapha ekhaya uyisipho sifuna ukuthi ke nisembulelene sibone uhlobo lolu lesipho uthi ke umalume uyobe sephuma anemukele ubaba wakhe akabe saqhubeka ke nento eziningi ugcina ngokufaka ngaphakathi ubaba wakho aphuma avalelise kuthathwe lembuzi efike nawe noyihlo umalume bese ithatha eya ngasenhla endlini lapha ekhaya noma ezulwini lapha ekhaya la ekukhulunywa khona afika yethula indaba cha nina basekuthana nini umkhonyana wenu ulethe unozibanibani noma ulethe usibanibani kuyatholakala ukuthi wazalwe embethe kodwa wahambeswa lapha ekhaya nanso ke inkomo sinikeze yona ucela simembulele yena lo mntwana ngoba akanalo ilungelo lokuthi azembulele yena ngoba phela umuntu mayembulele uyabonga usuke kukubonga lokho ukuthi uhamba iswa ingubo uthi ke uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha uyothi ke lo muntu mayesembula umalume ake sithi kumbula namhla umalume lethula udaba namhlanje ithathwe ke imbuzi ibulawe kwenziwe njengoba kade ngichazile ukuthi ke uyothathwa umalume kushaya leso sikhathi athathe impepho ayiphekile ayihlanganise nalo ayithatha ayise ayomembula ngezansi kwesibaya kusho ukuthi kulaba bambulwa komalume lolu hlangothi belimele ubaba ngale emshadweni ngapha kwesomalume limele umalume uqobo lwakhe uthi ke abese uthi uShembe abesethathwa akayokwenziwa ngalendlela kade ngichaza ngayo athatha kubilisa impepho uthathwe inyongo ifakwe phakathi ngesikhathi ibulawa imbuzi imvamisa abantu abasuke beyombula komalume basuke sebekhulile bengaselona usana umuntu lo sekhulile kubulawa imbuzi uthatha umhlwehlwe ambathisa sona njengembatha ushaya uthwalofu athatha iso ngezansi kwesibala leso sikhathi leso kuyisikhathi lapho sekuthule khona sekulalele imindeni engaphesha kwethu ukuthi kwenziwane egcekeni ahambeke ayokwembula aqede ukwembula abuye ambatha umhlwehlwe wakhe abuye eze komalume ezendlini yangasenhla hlala afika ahlala alindeke khona kuze kuse noma ngaphela uyalala ke umhlwehlwe ombathile ngawukhumula awubeke phezulu kweingubo alala avuke ekseni awembathe imbatha lakhe le awembathe lapha ekhaya uyavuka ekseni umalume uyamenzela impahla uyayipheka impahla yakhe hayi isilwana azidliwa ngeke ngezwe abantu bekhuluma ngeimpahla ungayihlukanisa ukuthi imbuzi noma inkomo impahla kwakusho njalo ulimi lwabasendulo isilwana azidliwa inuna adliwa uthi ke uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha uyothi ke mayeseqedile sedlile umntwana lo umshana lapha noma umshanakazi komalume bese ke idedelwa bonke abantu umshana ke abesehlala leinsuku ezisikhombisa komalume bayamkhotha phela bayamlungisa komalume uyothi ke mase ngosuku lesikhombisa ngiyazi ukuthi umbuzo uthi mangisebenza mhlawumbe kobuye kuchazeke lapho makukude komalume ngizokwenza njani ngoba ngeke ngihlala isikhathi eside kangaka kodwa ngisakhuluma mina ngemkhawulo nangeyimisa uNkulunkulu ayimisela abantu endulo uma behlelwe amazibuko anje uthi uShembe uyohlala lapho kothi ke ngosuku lesikhombisa umntwana umalume abesethatha imbuzi eseyiphuma ke komalume athi ke nangoku umntwana sesimembulile sesiyamkhipha ke manje ngalembuzi simsa kubo sicela ukuthi ke lesi siphe nanimpe sona njoba nanimbathisele ingubo eyisipho ngoba phela umuntu mayimbathisa ingubo uyisipho ukuthi uhlobo lesipho mhlawumbe ngaba umuntu ozoletha ife ekhaya mhlawumbe ngaba umuntu ozoqaqa inkinga
yebo isona sipho ke leso nanso ke inkomo esimnikeza sesicela ke mayefika kubo nizibonakalise ngayo endulo ke isipho sasendulo kwakuthi impahla ikuvume kubonakale ngempahla ivuma uthi ke umalume obesemthatha ke ngosuku lesikhombisa ephuma naye hambe yakubo mayefika kubo umemeze masangweni nina abasekuthananeni njoba saba kandlela thina kaMajiya nina bakandlela sesifikile thina abalingani benu silethe nangu umshana wethu noma umshanakazi wethu seyophuma uyihlo ephuma nempahla ekuhlangabeze angithi wena uma uyindoda ufaka isiphandle esandleni sakomalume esandleni sokunxele la ufakwe khona ukuthi wenzeliwe wembulelwe lengubo uyafika lakini uyihlo yakwemukela uyangena nomalume umalume akafani ke noyihlo akahambi umalume ngoba ngesikhathi ufika nomalume ngiyaphazama umalume makuyindoda engesabi ngesikhathi uzokhishwa amajola ubulala imbuzi sewukhishwa ubulala imbuzi bese kuthatha uhlangothi liphekwe lapha ekhaya kuthathwe ihlangothi lesinxele lifakwe ogqokweni eze nalo umalume nembuzi eyisipho esitshengisayo ukuthi sifuna niveze ngalendlela eze nayo la mayefika uyihlo la useyakuthatha ungenisa ngaphakathi nalo lugqoko ufike nala lo hlangothi lakho lesinxele ngoba uqhamuka komalume akufake ngaphakathi maye kufaka ngaphakathi uyihlo uthathi lembuzi akwemukela ngayo afika kwethule uza nalembuzi eyisipho osiqhamuke naso komalume afika kwethule koyihlo omkhulu uthi nangu sefikile nozibanibani noma usibanibani ulethwe abakomalume wakhe sebembulile ingubo nasi isipho alethwe ngase kuthiwa ke ufanele abonakale ngaso ukuthi isipho hlobo luni lesipho uthi ke bese ubaba lembuzi akwemukela ngayo abese eyibulala ekhona umalume athatha uhlangothi lesinxele alifake ugqokweni lalapha ekhaya umalume ufika nogqoko lwalo ubaba usezokhipha ugqoko lwakhe na alifake la lolu hlangothi lesinxele libuyela nawo umalume emumva ubaba kusezoqala ke manje umntwana uma sembuliwe abesethatha impahla ke yalapha egcekeni ke manje yokumkhungaka umntwana sengenzelwa umntwana amasiko lapha ekhaya useyoqala umntwana yeke ukuthi ahluke imvamisa ke majola umuntu ombeswe komalume akafani nezingane zalapha ekhaya uvamise ukuhluka impawu ke engiyintshontshela abantu babone ngazo ukuthi nezingane ingane zala ekhaya zine uphawu olodwa zenza into efanayo kodwa lo mntwana njalo uyahluka futhi uthi ushembe ziyayivamise ukuvela impawu kumuntu ombeswe komalume umtholo omunye ufana nonina kakhulu umtholo omunye njalo uqegela ngakunina bese beze bambone inqapheli ngoba kwakuneyinqapheli emzini wendoda nomzi wendoda ukuthi lo mntwana ngeke lo mntwana ulengela komalume usuke embeswe komalume zimpawu ke lezi ezinye zazo sobuye siyixoxe ngolunye usuku hayi cha Mshumayeli okwamanje 074 892 4746 074 892 47